नमस्ते, टेस्टले यहाँहरूलाई सम्पुट लिपि अनलाइनमा स्वागत छ। आज हामी भेल टिमेनको पाठ पढ्न गइरहेको छु। अब आजको पाठ सुरु गरौँ है त। ओ क्याब्ने लुमे कुञ्चो चावा सोख्याबर गान्छे घोम्बो रेसे चेजन ठोमा गुरु पेमा चोसो देवसो थुदम शासे खो मलायों सो टुबर झिंगे लो निंदु दो नाम समझर लो बादा चेना चुवा टुबे गुके गे ngama dak be micho dalyamne salu kyal de na cho jumbu ser sa se son lo ne ma tu charchu minyo kanchen taje the sa me ta chung shi ji pa da Kevaraten la seve tama so kanchen jondir nuze rita da nyudu shi shin zene jomguru che mi da mi dhova tada gi gyula chan chu sem chu rimbo che nga gi ne nuze samjuru da penzo cham be sem da dene kya be otavu deki pagi chur sangye ten ba darge yune sho sa so gyawa seje dembe top korde kewe tsawa kanchi dan da chal hasam number karve thi solta me be debu guru che solta me be debu guru che O kyamne lume kunjo zawa samkhyabra kangchen kumbu chenres jizun joma guru pema jung sowa debzo tudam shalshik malam yusu dubra jinge lo nindu tunam samjir lokba china jungwa chube gyugin gi ngama tabe meju dalyam salu gyadu nacho chumbu ser tsase ser sum loni mangchus charju minyo gangjen taje ten sayu menda jungshi chebat kyabara tenla tsebe thama so gangjen chungdire nuse rikdat nyurdu shishin zene junggiru je mida mimin jowa tadak gyula changchu samju rimbo je ngagi kene nuse samjur Pensun jambe sandang dene kya beu tau degi pagi Sangye tenwa darge yune sho tsasum gyawa saje tenbe Khode ge tsawa kanshe dang dacha lasang nambara karwe Solda membe dribu gyuru chi धन्यवाद। आजको लागि यति नै। तपाईको दिन शुभ रहोस्।